از حجی عسکری جوالاتا مردین قزاز توری گنده جرزی تورنه خرید آغای جرزی من نابم حجی عسکریه گنده ما تخمینا 100 مالیه 600-700 nüfus ted heye gelira günde me genime ceye niske noke hayvancılığa ayrıyeten jî em ticaret ejitkin genç menceme şu kadar nisebine midyate Diyarbakır Urfa alışverişe ticaret etkin ve su malzemesi falan dikiril ve bilga merdine Diyarbakır difroşu و عشیره ما ام نجاری عشیرتینه گنده ما ناوی اساسی گنده ما ناوی جرزه ترکی تاش کویه ایجا احمد ترک آغای ما بریه هم ملت وکیلیم هم ملت یا başkanı ما مردینه رو که هات گنده ما پر جیر خدمت او کر karşılama o kir پر کیفا اجمر هات گواقی از ناوی گنده ما اساس بکم گنده سرهلدانه احمد ترک ev navaجل گنده ما کریه جبروی که یعنی ام جینا جل و بلگوی چاک ام به ام گنده سرهدانی نجی فهم دکه ام جرزینه گنده ما çoğunluk ل İzmir'e hene ل Adana hene ل İstanbul hene ل بسم القضاء Diyarbakır گنده ما çoğunluğu bir giş bir ticaret yere uğraşmıştı. O günde ma civara 300 sal beri günde Kızıltepe Kilebin merkeza Necariye'ye jüve dere goçi vi günde cerze bune. O ağe meji Hacı Navafi Kilebin'ye hem aşiret reisemeye hem ağemeye. Ana vefat kiye rahmet kiye bir tahminamı da başladım. Ana kuruyu biyeca başkanı ve aşiret tamay Necariye. Yani az bir kaysi zanım tahmina 20 gündeli beriyeye vay نده günjil nisebine el qazas tevriye el çınarı el bismillah günde necariya başka nizam yani hepinci az nizam haya Musa Aynter eve yazar Diyarbakır şehit ket ev khoş necariye ev aşirameye